tu malam de wina holim na yai Mahni hin na kilang na tung tang le I am thi on udan bang ai kele inam ka buai na bang ai kele ila ka kial hon ke to wai bana I political issue ni la kan api ta hon wai na te bang yen ke to wai te ziak le thil tuam I khotanga thil tum tampi te ziaka ila ka yai bang hak san na Mahni hin na kilang na pen on tunga hi chi bang tanya ma holim nai ni wa tu kumbang ye le mi som le kya tin a hin na lakin ta hi a hu chi banga hon kham to na pen kha tut mai mai a et thei non bol hino lo iki tu na pen bel phut in phuto le hang ma ba na hak sa so sim le I thil I phu jo lo unon tu mai thei mo por pi tuam te sap tuam hita helan philanthropic organization ichi imwan ma nu le pai ni YP hiam siam sin por pi te hiam in bang pan la thi nai ne ya chi te I do zo thi na diu na twai I dan de le du jing zo lo I sak deu te bang za hiam ma phol khian na wa ki pan na ma ba na bang chi ka swan ni chi pen next step I discussion ni no wai build up thi dan khatom dia yai dan ni kamu ha kwa ma be a hoi lo de hi lo chu kwa ma ki mo san ti dan le om thei chat lo chi ni thế hóng tung ngó cái chỗ chẳng vã du cả không du thil tung thắt thì hơi phí nó mà không ngừng đi thắt bằng SMS à sum hai giờ nó mua à chỉ phishing chỉ ham malware chỉ thế nó email gọi tam pion phải không cái thil thắt liao ấy chứ thì Information Technology Act in there là cover flow chứ the IPC police te zat dan bulan na cover follow no negotiable instrument act in na cover follow oh ji cha kha public complaint kha bank te kya va pai RBI kya va pai RBI ko hi di lo hai chu criminal case hai voi police te ko IPC atel khalo ana chi zai no a chi le kwa thiên thắt liu liao ấy society bây giờ thiên thắt liu liao không hiểu gì hóa ra cả khác nụ lệ ba lệ mò u lệ anh nào tê lệ shock civil society lệ shock SSPP chi cả YPA chi cả shock sắp tuần lệ shock so ni non yen to ki sai mo cyber crime phishing te kha banking la kha meeting in kha mobile to ti na mu khalo le im lo di mail ne ti le ki mu kha vek mo ada bang sang 2004 5 chi la ba chu ki boy pi pen ma mo sum tam pi pi na sen khil le he le khwai te kha I ba hon yen ba kha dan na kan khalo mo mai bang te tackle de chi pen kha honon la I hele to hai pen awareness na sap pia kha tha le hun tam pi se nga kha bank ton tia na a hi ki le RBI bangin kha hu cha kha ki mo hoi ja tu nya kha hai bang bang kha e a te kha em ta le sam sin pol pian bangin kha I moto kha sinin semin zonin mo hoi ja nga wai pi bangin kha Christian hin khwa to sap ti mo gam khan to na dia gam de dam khan to na dia pan lam di chi kong quay thì ban pi ngày thế ban pi đi chỉ để khác khi đấy thì ai hin khoa cái ngày xưa hay mental issue hi him khác mà hay mental illness giờ các hay thiếu tung à hi chỉ biển khác thì quay giờ khác tu yar ăn garden ô hay thì kinh cái sai thế cái chỉ thì nhìn là kiểu non toàn lâu quay giờ các khác en khác quay giờ khác inava cả ý kiến educate ngày mà hiện miếng sử dụng abang chia cái sử dụng cho mặc sắc này in tổ lên chú ý bôi hoài không kỳ ta đi hiện chia ha hoài không chỉ tổ lại ha hết giả bị kỹ thuật ta hiện chia bằng ý lộ địa chỉ bên ha hiện thế này lâu chỉ là đừng nói lâu chứ bằng ta hiện thế đi easy là ngay what are the symptoms how to identify bằng chỉ là awareness bồi sẵn đi mà physical gain bằng ha hoài địa ha akin thế bên là cái luôn ngay ta hiện tại class 10 ka hiya certificate of PL
So that makes a lot of difference. Samson Paul P athil hi te to wa ka kipa pi hoi hi silama ka ma recognition hai changa ka sepna ni tuam te pa ta khong siam ma very commendable. Hai tu nga ka tua idin mon ka ni dang laya ka public sector ala sensi te ka ikut zunga sim the ma tu la ka hai din mon ki hinon ba ma idin mon society a siam le mga khang to ne kitam ta pa thian he in zara ko pi a sep na tom ni le kitam ta ma hai ka la ka ana kinusia tuan in lama ma school hai ana kai thi khon lo mai chang family condition in le ana sin khon lo si te aspiration le ana nei zo lo te kha who takes care of them Samson Popin i sinin sen junin china lampa ha ta ka panhon lai chu very commendable mo hilele wa sensitive zo mo anyam zo levela i banga hitchi banga khota nga student hoi lo te bang mo ki pa pai khana ka chu huchi kom kala i Samson Popi sunga Popi hit na sunga yai Samson community te mo huchi banga ana ding de kha zo de te apolam zo dewa alai la ka anong kha apolam zo dewa la ko ikya te bang chi bang kite ka lap te ya i dan yen chen chu Lagian pe kanang chu ija apoy mo according to their needs apoy mo hak sa zo de kha kai tom le chi dan de chu mo na ngai amao adi ka chi chu amao kha valim sak tom le chi target de focus on hoi ka kwa ma u lo de ve mo le kon gen di hoi kha ki de dan na hi mo kha ki u lo i chu hoi le de dan na hi je le ve achi le chu thei siam taka mi teng teng kha except from vek di chi na hi mai chu zo ale lung sim boy ya mai ke le bang bang ya cha anei de pian khai cha aman apoi mo chi pian chu a concerned person in a thei du tu pian in the na ngoi dung zui na kai den de hi le to en atwa ma hai mental problem ya issues nei te cha ba kai tuam thei thil le hi lo zian hi le chỉ chú hi cái ngày đó là cái hiện toàn là xóa cái về là nó hiện hay guta lata tế bằng in lâm khát nikum masa kapai lai wa hon gen sau le local channel news tia ke kha guta kha ton hi hong ki lang chen aban group te kha mai on langoi chu ai le ya de chu in nation news ke national news tai chu local channel kha aban group te kha mai on lang hi guta hi chu ta chu ai le aban group te kha na mai zong college ya zong college ya mai hoi tiet to liar khat to i hem khat thil dang ka thei zo not ke chu ai le hoi teng thum amaya ko chin hei guta hi chu tv ki la hi chu ai le hoi guta pan chu tv ana nei in nei thei voi mo le ai le ki mu ki ta le bang chin na long si ba om dia om hoi na di long si hem nim to om dia media nong gen kha ka kam chang chu media in a very constructive role play thei na ki I tu lai kha breaking news era hi thil kha akip pan thak nen ilam kha everything is a green field chini a brown field om lo chini green field everything whichever you do athak men on him why is that media role poi mo ne ta ke is that siama media nang gele responsible reporting kitchen kan happy ta kan mo po kha ya to suicide liu liao to ki sai na ngam tuam le ei la kya le na bai pi Australia ba 1990s la ka na pe na bai pi agam government kha national youth suicide prevention strategy chiana pan hi study ta ka kum tum ling ve hon bona wa kha role of media kha apoi mo dan hon bu kya tu kha media in kha yai suicide a report dan a spread of suicide kha mo wang dan hon mu kya no kha why a suicide watch
suicide report pen responsible taka I white awards pen hon jang lo in mi pi la ka Kithahna wa mo wai hon za tu kha ande kim khata suicide commit ichiyama mi amale ma Kithahna wai area kyam jo chi chu uchi ma bangina US American Foundation Suicide Prevention ten dem uchi ma bangana muno mo media in ka ada report dan project dan why suicide pen ka alim khen ka bang media ko alim khong ton ta ke ding do an au ma pan su ke nai lo uchi khon ta ke mo why dan ten ka Asia bel mi why dan suicide thoughts ne amau ke a bi lo chu an au an da karen ina la gen ke why om sa ma cha media uchi the ne ki le uchi the ki motivation media reports trigger mo wa trigger mo pa the uchi kom kala media ka na pi ta ka responsible ne hi chi chi la ma ho le experience to ulian non gen ba mo guta ya ma ki le suam ha ti chi ya ma kwa te ya pa ti mo cha shaming public shaming khota na zoom sat na shaming khathi public justice ki bolai na pia vo ekina samhong ne chakin media ho na mabang lampi ki su pe te wang khong khen he mukha aman zo oksak ala oksakin zon pi uch dana public ki hi na kha yai dan te Mahni ki ngai sia na te na pi ta ka hon tu media role la kha poida ka ing ta chu si mi ki khai lum alim hon lak ma wai kha mi angai to na dang nei o aman le hi ma ta le a hi nga ma le ke le hi ngam chi pen ke le ka hi ngam bi chi pen ko a trigger point hi pen kha ti ta le ma but asi pen tu si tai bang ma the non lo ma a o nau pe di ki ngai to le imagine you are the siblings ma but ama o nau pe hi ta ling kha na mi kha mang ngi din na gi ba ya mo ka mi kha mang ngi ya mo ba ja ka wai mi unnecessary apoi mo lo kha to na no lo mi ba ki hot lai mo ba ja ka immediate mo immediate ji ta chu nang le ke le hi tho a to upload to sa lim la kha ta forward ta koi ka sak ma kha to ma misi changa profiling a profile mo wai poi mo a study tampi na so na kha en thoi dan ka oklum kichige wai ta ki to lewin wai ka mental lewin pe kha bang zia ka oklum a chi kha investigative data on mai a reason to gam cha kan so te a report tom yon na mu kya to chu a reason hoi taka asina to a reason hom gelum kha na pi taka yai suicide mo red chunyam zo hi chi wai ka e na ka kilek pe ma to data yon ne changa Facebook a sisun na che cho ta pya a source pen ka le di de wa Facebook a susin na on ba kha cha khen ka te chu ana na hon hin be lu da problem te ba oi yai no yai pa yai ni yai da kina si na ja aba bolo problem chat very blunt ma be tin chang wai ka mental block khatam pe why ka poi mo non raise ka to responsible reporting versus sensationalism ka sensationalism agi pa yeso to ke chu social media active following hilele ka mo sun te ko hi chi be ke non la ke re se be ha hi be o in chi kana tamai chu what is appropriate what is news and what amounts to sensationalism see when definition mo restraint moral restraint chung ai ka sa Lamka kha hong ding heda pan hi mo small town and small ma kha city of sort trans itil teng kha a transformation stage of me poverty le mo inequality le prosperity le mo business opportunities le educated le uneducated le why he chao mention to ha class hong ki pan ta mo ani lo why ha tinga ki mo chu why zia ka kha
existing organization SSPP YPA including Saktua more churches why system professional approach de không ai mấy thấy gì vậy why you ajak bel issue khai face mấy lo hình social evil ki hao lo ma mai chang ma khati gen chang khat le hi zel khati gen chang vek zel abang hi le accept le ha chi hi tao ya idin mo lui chi hi ei le ya ki tha ki mat bang lo teng phot le hang ale pol pi te khongen ai ke le school level chi kan pol pi level to ma ya idin mun wa hi suicide thì mấy với anh đang vâng ngộ ngày lo suicide thì ai là có nạp nã đan thì vậy chả bằng cái thiệt đàn pan ấy là chú ai chuyện ấy là ai biển khác bằng chuyện á khám đại giống cái này để bằng khom thì bằng trên bàn là khom thì chỉ khác chỉ liền anh chẳng được YPA nó cũng ta mà bên kholaya aguk oka pai saksa ina YPA reformation branch ai cái counseling cell on le baka chila hoya valu pa ai cái sapwa mu pa bang a reformation cell or counseling cell head din om tale baka chila why to kisa similar sai mo kon sun zom di he ka chi chong mang non khale a why khai cha kha professional taka yai counselor vazir kha train kha ki om khol lo in ei dam ile de kha chu ei sing tang mi de kha pathian thu oi te pathian ta te christian te ki hin chin bible kha ki hasot na di abu hazanga dim hi beo bible le ipian piu chize le hang le khial no lo di two generation aba christian in sunga ki pian a hi changa kha a ngai zang ma in twa osan chi dan de balu pati sabto upa khat le ni a special de ben ma so tu la information tam loi media gen wa internet a google di hai te bang chi dil di chi a professional di yom ke le chin sel khat to ani gen dan de information yam rehabilitation yam ai ke counseling yam khat cha guta khat bang guta gen example in ta ni man ai le thu hil na new site on so cha kha yai bua chi amount to ya thil buk teu to kitab la nga thu bang tan hian hil na ne paisa ka hi ki chi chu why pa story be lo we sai pa bang chi nei pa abon chi khai dai mai ya ka kha hil dan hil dan kha bang madang ki lo chu na guk non nge le e chu vang ya lo wa chi ke mo kha gu het lo di hile kiloma ki ko ye chu gu the ai ya na na gu a hi ma ve mo chi phot le ham ai now accept le ham nang ye na poi mo ja ke men song hak san na le hi the ai ke le khan the ai na di bang le hi the whatever reasons that person has mo ama reason kha omde chu thil wa gu yin cha ji ai ama ai na accept le ham mo ai le hi na hi le aman de tel na ni het lo bi lo bi wa yi mo le a de tel mi en kha i de tel na hi ge boy ai le guta hi a mat ai ke le je si du pya ma tv ya ma mo pho ta ka ki cha ki sel pho a ut dia ut lo de mo le a ut het lo de be bang chu tu ka kho phok lo je na kham the hi a kham la hi le u chi bang a mo pho kwa ma ut kyom lo wi chu ai le wai pa chu ai le ya hi chi da nana hi chi khama ve mo hi chi kha hoi khol lo hi chin cha advice hai piak le hi lo bi bo amau de tel na kha bol sak le ha tel thei di bai bai pan chi ge chu he a ye ti chu pin ka mo ta na ye mo tua ka ka hi ai pin le hi action okay action ai ke le phu bala ai ke le pin okay punishment cell or action cell chi ba om hi ta le kha om chi na le to no ma ke why pin kha chi na correction cell chi na I mean wa kong kheng ta le correction chi ne kha ki ba lo ma le a message pia stigma ma ka sa na khat kha correction cell chi ama correction center chi ama
to gam chang kang zo a big ta ka I khosak na ma ki kim na sang pin ba nai hi Sweden bang mo wai tin mang jail system sumang jail system om lo correction center wa correct ni thili hia te kha wa correction center en elamadan le jail mai wa recreation program tuang ama lu na sila on ko nin chin a om na mo nai ha ho lo kho ta na kho sak da a thil chin lu te hi kha nei kin hi a so hi mi ya mo wai ta na surveillance dan lo khata ten kai wa confidence on nei cha kha rehabilitate in kho ta na hon ko kin no mo I YPA bang hu chi bang la I gut ta te kho ai ke li la ka khel na nei zo le wai te kho hot man je la hot hi thau thoi le bel mo psychiatrist zo bang le kyo ta wai te ko bang a consultation a sum le pai tham sing het lo wa ni thum ko workshop ru tak ne mo to I get to ki zu ya mo gatekeepers ki chi I to mi to anak ai zo de wa anak ki chi ma tin chi ma anak ki to zo de tun bang ila bang gen de YPA la ka YPA ma kai tel dia sab tom la ka youth leaders te ko mo I can I pastor te upat te ko on the way to gatekeeper si ka community gatekeeper si te ka mo YT ko kha ila ka siam na yai yanam to kisan mental health lam to kisaya siam na nei bang le yong ta psychiatrist zoleng yong ta counseling to kisaya siam na graduate manglen ta wa ila ko ma siam dim ta wai te to collaboration boarding wa ya apoi mo sa training ka hat la ka hat mo wa gatekeepers the training pe he da de practical lo na din chumo I kha khoi kha kwa ma occupation lo ni wai che dai chu hong lo din chin khoi kha fa lo sumom lo ma a hi chiang a kha I khoi ya ta na chi dan te kha hong emphasis lo di ka chi zia pen bel mo wa ya ama pe full time prepared community readiness echo as a community member a khota mi na ki kala ya gatekeeper te kha ama full time a se biro hidele it's banguta ma thiam lakta hiam ai ke ko hiam khata I Mahni Kithahna de report thiam ka ai easy zo nom cha ma kha azam kha ya mo to guta hoi ma chale ana ki pe je de un pe le a khur khama sa ba thi ba sa pe le which that they te identify him by the bang kha le which that the situation nom cha ma kha a handy only the full time officer to jan lo hidele community at large community hi te na mo wai kha pui mo gatekeeper system iti ya mentoring system iti ya amin tong ma hi ki bang hi concept yang ki bang kasa mo mentoring system iti da to YPA Samson Pompi health te mo kha capacity building man hiya man awai chang ya mga ibial sunga mga ana active te ka capacity building mo maybe kum khata nini hiam maybe ahi la ni thong hiam some basic building mo ong thei hen la seminar mo wa ya ka how to deal with delinquent cases mo chicken gen ta le ham pastor Bible graduate on the pastor recruitment on mo why recruitment on se training pe se ko chuma sa to na why training pe kha what we call kha internship ko hiam khata mo mental health ko hiam khata extra fund lo le na lo di ko hiam khata psychiatrist hiam khat to ki thwa ya ina internship hiam bani we la pa society pe kha toi chi da na sum fan leo tuam lo bang leo tuam lo psychiatrist center ichi ya mai ke le counseling center dan people put ke le le one fan non te ichi one wa cha mo wai le ministry of home ha it's not the counter affairs cha ka ama wa da convenient ko ni mo wai ka snowball process ichi ya ma on ni khatila wai expertise hon ni cha ka training local level ki pe mo train the trainer concept mo local train Samson Paul bin khan na hoi sim tam pi ma zogon school ko na bang a hi ki ale ya Samson residential school bang nei bai ja kha atu tuam de te bang ma encourage siam
ไอ้ค่ะเอาวันของเป็นป่าเมื่อพูดจีบางทีอะไรอ่ะอีค่อยจะอ่ะก็จิ้งของเลยก่อนดังเสียงที่ค่อยตั้งปีอีค่อยจะก็ให้อัสกุลเตียมาโตให้โมบายโรลเปลี่ยนค่ะบางทีมินิมัลสิ่งที่ค่อยเปลี่ยนเสียงก็ฮิตยังไอ้กินเสียงดังออกมาเล่นเลยเมื่อนี่นั่งไหลสกุลใกล้ไหลเดียวฮินอนเราฮิตจังค่ะค่อยอีด้านบนเดียวexam ไหนจังค่ะจานปนกันเราดีฮิตจีดีพูดจีดีรูลสอยตัดตะกี้บอลบางว่าค่ะเฮด้านเดียวตีทักเดียวด้านทักเดียวบางคนในทีเดียวเอาอย่างจีค่ะเมื่อ awareness กงค่อยตีค่ะสุดโตลายค่ะตัวอินักยิงไหนหลอกค่ะอามาว่าตัวให้อีสู้เปลี่ยนบ้างค่ะ awareness role เลยอามาว่าค่ะin many ways than one เมื่ออาจจะ school เต็งอ่ะ unit นี้ school เต็งต้องคิดกันในก็เห็นเสียกว่าค่ะ suicide บางเมื่อไอ้เกี่ย suicide กี่อะไรเราอะไรกินกันเกี่ยรู้หลายจุcourse นั่นสับเปียคนตุ่มตุ่ยที่จุไอ้เกี่ยหลายสิ่งเราว่ากินยำสักปุยเดียกันกินตัดจีนี่อามาโอเคส่วนนี้เมื่อมุนำเตียนค่ะโมบายจัดบางเมื่อนาปังตั้งปีนค่ะโมบายตัวตาสกุลเจ้าพาลูกจุกินหายแล้วคลาสมาตัวอยู่จุกินหายแล้วเมื่อที่เรื่องนู้เลยป้ามีติ่งเกี่ยเลยบางสายยังค่ะกินหมดหลายเหตุเสียค่ะอามา social networking ค่ะจุจีบว่าเขาเวลปุ่มเปีย one of the factors of suicide amongst the youth actually ทำมั่วที่ว่าจะกันที่ schooling นู้เลยป้านะอินสุมาcontrol โซ่กี่ schooling จะ control โซ่เดียกินทักทีเวกas a disciplinary body เฮียค่ะกิริยาฟอร์มตัวนี้จุนี่นั่นนักเรียนเฮียอินอาที่นั่นนักเรียนที่การเราไม่จุไว้ก็นาทีเรียนหรือว่าคนเรียนรู้เปลี่ยนจุ schooling ค่ะ as a rule บอลดีไว้จุก็ยินตาด้านนั้น no mobile phones allowed จะดีไว้จุไอ้เล่อินสุมาบ้าไอ้เล่ไว้ค่ะ school rule เปลี่ยนค่ะ parents เรียนเทกูเห็นล้านอาตาเตี้ยวมาไอ้เจ้ามันบ่อยปีไม่หูเห็นล้านสกุลินอภัลเราเปลี่ยนจู่อามาเลยอันสปอร์ตเร็วจู่สกุลอันบุกกะลาตัวที่ค่ะ parents เรียนสกุลควันเด็กเจ้ามันตาเตี้ยวค่ะโมบายตัวกี่จิตเจ้าเห็นค่ะเห็นเร็วจู่กี่หามจู่ไม่ดีตู้กุมสมไปซาของลายปัญญาเนาะไอ้เหล่าไอ้มาโมบายโฟนปังเฮ็ดเราอะไรหนาวกี่ดอนทวีไอ้ society ค่ะตัวบางเจ้าก็หนาวบ้างหนาวตดนาดีโมบายโฟนกินสังเกตไว้ไอ้บางไอ้ human touch ที่ผมเห็นผมรู้หนาวปังตีให้หมอลงหนาวจู่caregiver ตีนู้ตัวป้าเตียนบางตีดินตีนั่นดีว่าเห็นจู่โฟนขัดตัวหัวหมอทีวีสวดสังหมอมาถึงนั้นไอ้รู้จบเสียเนี่ยไอ้กี่เลยไอ้บางไอ้มาเนี่ยสาบริมสักลงโมบายโฟน usage บางหนาวปังกุมบางจากิบัดกุมบางจากตั้งยินทีนี้คอยสักกี่เลยตอนนี้น่ะเสียว่าเว้ยโมบายลูกฮะเพราะว่าตีเนี่ยดีจริงๆเมื่อหนาวปกติเนี่ยอากาศลงกันจริงๆหนาวต้องกลับมาที่ตะปุยหนาวเมื่อเพราะอีดิสซิปลินหนาหินนาคาเมื่ออันนั้นถั่วก็หิกี่วันเนี่ยอามาว่าเดี๋ยวเขาจะหินาคาเนี่ยที่ไอ้ตัวอีเย็นที่สกูลต่อ parents ดีค่ะเมื่อพอเยี่ยมกี่กาละค่ะa society อะค่ะวัยปีเฮีย SSPP ดีเฮียดีค่ะเฮด้านจะตัดจีนที่เราคิดเลยไอโรลอัพเพลย์ที่รู้ว่าหนาวปังอามาว่าดีเขาต่างกันดีอ่ะจะทำโซ่ได้หินเสียกินอ่ะเมื่ออินควันจะทำโซ่ได้หินเสียกินค่ะคุมให้จะตันเตียนค่ะอ่ะปล่อยโม่อ่ะหิกี้อ่ะเด็กค่ะโมบายตัวโหลดดีเอ็ดไนท์เฮ้ย example จังของบางหนาวปังที่พ่อเบงสุนัขค่ะวัยปีเตียนที่จะดานี่ตามลุงหนาวปังค่ะคนละกับมูดีเอามูดีจีจูมาค่ะ parents เนี่ยเนี่ย respect มาจีนซุยจีนไอ้เลยนี่ตามจะหนาวปังพอดีมูดีเอาเราที่ไหนไอ้จูไอ้เลยไว้ผู้ชายโลเขาตะกี้เลยเกี่ยน force จงไอ้เลยจู mobile phone usage ตรงต่างกันบาง limitations เกี่ยน force จงดีจูก็เลยพอที่เนี่ยจูพอหนาวปังพอกินไอ้ทองรูดพอเกี่ยงที่หรือเกี่ยงค่ะโฟนสมาร์ทโฟนนี่ตัวอันนี้ลงเรียนกินกันครับพ่อพอเขาเล่มหนาคัดหอมได้ทุกอย่าง อย่าง อย่างเกณฑ์อุดซู exactly หม้อ Pung เกี่ยงที่หรือเกี่ยงค่ะโฟนสมาร์ทโฟนนี่ตัวอันนี้ลงเรียนกินกันครับพ่อพอเขาเล่มหนาคัดหอมได้ทุกอย่าง อย่างเกณฑ์อุดซู exactly หม้อ Pung เกี่ยงที่หรือเกี่ยงค่ะ
mobile kha mang tania ma kha tu lai kha poi mo hong hita why is ai la kha mai za kha because connection kha poi mo hu chi hi la kha now pang class hai za dan kha smartphone yak lo ti chi khong basic phone nei mo a border ko chu ki bang bek di mo mga communication tu lai poi mo hi za nga kha nu le tate ade mo ki ho na thei tu let us go back to Nokia 1100 mo class 10 kan isi diham basic Hansen mo azam chu hey smartphone hi za nga kha you cannot control parents cannot control Samsung Poppy in dan khau na le control thei lo wai za nga kha tangwa nu nga khong hit ta diu teenage mo ahai cha nga kha a price possession pen ka na kya sak sia nga kha ama ada psychologically impact mom zele chu mo rebellion ka mo a stage ka na pang I target the stage ka ama on kha ke ada ho e hi chi tong ding hin chen on nu la ka on the private is a deprivation for me is all mo hai sa ni kha smartphone as a whole kha society na high school in kha net thei dia high school tan smartphone Hoi giờ chút in để phát sinh một bộ study art khá chúng ta sắp biệt biệt đặc biệt nào có ngàn là khá smartphone nu te kyang da card ni da ka thong va deposit kha to hai basic phone pen va deposit kha banga adi privacy kha ki bang la wai chu mo attraction pen kha smartphone za la games ki mo kai then media tom along lut na along lut na teo en va ki sensor zo lo wai chu ai society ala sa yon chale bi hai social media network ja kamo I zatan ki siam zo ngai lo mai chu information ni pass dan ba WhatsApp group ai pass dan Facebook ai tak ya te ma why they responsible jare wa to ai I discuss to ke sai suicide context prevention to ke sai na mo con gen dia hai mobile phone ni chi chang a chu call na di sang a ka internet access na dia ki jang tam zo hi chang a naw pang tie mai le wai ya mo ading na zia ko ka information thil teng khowe la ma khu ta ki nga swa ki chu ma ko gam teng mo Google la tai bu thi mai chu YouTube thi mai goi ai la chi ko ka ra bang chi da na he ten suicide to bang cha hong ki zoi ton the a chi ken na mo da nei le chu to page ki nei hi ve page subscribe kong ki nei hoi cha dp te I page subscribe le ai ving te a hia mo ni di interest te ya mo hong hoi te to ki sai ma ai to ki sai de ngen hin chin a to am lo hoi ya va ki subscribe ko lo wi chu ken na mo tu la ya hei meme culture is on the viewer social media a picture still a ha video bang ana lau hen nan igen lo opposite tengon gen sa ana the dar le meme so akhi mai chu mai dan dewa hi ai bang hi ki encourage na ki pa toy na sa ki kai niam na khatam lo ma in chin ken na mo da na bullying pe mai mai atwa khatia dia kha ken kha poyana sanwa zana page khat a page chu ka name da dia a thei lo le om lo di wai page bang chu mi profile picture kong la lut di we chu a o te ho gen de ko di un a mau page ha chai di wai page subscribe birthday kha ki dem te sia ko ki no isan te sia ko ko ai le ai le a wai pen kha hi kha ki le ni isang gam de ho hi kha de bai wai te a de ba ai banga au mi ja thei lo ke chu mi kai nyam na pi nit mo a ja wai khong tung to na mi ki hong king ai se thei bai ai le hong king ai sia hian nan hong king ai sia chang in hon zu hian nan khon la kon po to lo di society am ki lo lo pa di chu song te to bang hon ki thei fu cha ke lai leu ba amao ke ja ba hi recluse types ma dem di cha ki ngai se di na kwa man ki chi a pa ya top chang a hi lo tan bang le to thei ma wai to I chidan do chi ko na tam lo internet a ha pa WhatsApp khong bang a le tho cha group a ki pa in
mail ki mulo ai za ka ut teng ki gen wa offend lo dia chi ngai to lo ut teng gen mo ka chi chu he khong bang le thu tak thu dik thu hoi gen nai jang le chu ko constructive zen di ma ile le ei loi kha email on mulo min bang ut dan username ki gel thei ta hi cha ha ut dan gelin awai Facebook ko bang fake account tung to na mi teng cha ut teng ni ba to ai lo le ba gen sia ba dem chi ko min chin yai te kha ina hi ichin sao kha ki kham hak sai chin yai te kha aloma tanga ki thu to ka iba hiu le hol lo le e ya mi mal cha ta so ka hi za ka ke le tel kha ka hi ki chi hei cha le ha ai le ken le wai ka na hi sek te pen mi a de poi thei de hi le chu ka hi no ke di chi sau thei le chong kiam le ki lo for example hu che bang page mi gen sia na mi dem na bol te bang a subscriber de kha e ma ki ze le jo mi de ma mo ai le chu for the sake of someone's sanity or life subscribe lo mai thei le hang chu a poi lo di ba ma yeah sida phải chăng à internet account chỉ kha web page kha tai họ chăng à aban ba lo curious la yu hin chin hei banga chi le you know it leads from one to the other mo hoi banga engage pen kha that is into engage hi ki banga engage a chi pen je koi boi chu mo banga engage na mo example la dia kha cái nào te cái nào bang nei hi na kanau te Marathi essay homework ka nei chen Marathi essay sa ka song le aling ho ti pia chen aling email kha nu mai kha dam ho pot mo kai chu online advertisement mo nu mai le in a very banga vulgar way mo hai kha I mean like cái hello katap kata hello chu nang kha anaki adno chin ama kha pen mangi leng chu hoya aban click la kha aban ban ong mai chu mo hoya za kha internet chi pen kha it's the most polluted platform easily mo hoya za kha naw pang tua impressionist mong hilayo ama o kha different levels psychological level la kha grow to mature nai lo asia la pha le bang kan ha ma thei nai lo bo permissible la permissible lo le thei a thei na u mga boundary te loose lai mo why din mon hen sen hai aban bana kha we don't know why ya ki pana ka mentally mo one is affected engaged chok lo mo it's not just they're just spending their time social online bully non gen le tulaya Kithahna e lakhian le lo ovial pumpia Kithahna ya e la kale is a dan on dikhelo to incident to ko mama khen khatin smartphone kine cha pain lam kya nga thil khat to am jale mu te clip get WhatsApp group person get khen khat bang pute kom khi he pi wai ko online a cham group kon ke blog và comment group a khi cham ni kom ke kwa te yam pi khat kwa te yam lu khat ni le kai example ai non ge ni bang yam yai ni private life hong le tu cha kha secret camera ana ki lai chin cha CCTV kiti sa kai chu amao consent he amao consent lo pa e la khom ma le mu chidam de khen khat nu le pa khom nu le pa la la ki por na khom te khom mo yai moral ground da moral issue a leng le na pi da thili da tu kum malam je kan ki than ma leak sex leak Simo sex video link ai Lamka context na kan kita le chu link om ta kai WhatsApp tenga na phone number na diu dan piao cha kita ko mai mo ta ko mai chu a chi de hu chi dan thil ten khai society a mo immorality
bang tan hon pro mo da wa immorality in kha i social media in kha immorality hon promote dan no bang tan ya ma gen kai thu je ngai na ba cha i so ni tu dan to ki saya khat idian chu a hu che i vata ya ya hi thil hoi cha ki soi se ni loi chu thil ai dan dan gen ki ya mo la ai le nunga khat to tang wal khat tu cha hom tao a hom mu le ya kha igen kha lo thei lo ma hom lo dit chu hi ele ana hom a hom ki chu nga video ki na se la yo mi dang in ala ki khol lo di de o a mau le mau hi di wei chu wai khong ba ki cha ka chi ba ngai to adi cha wai ek a ba ki la ut na bang ko ya ane we hi di wai lam mo a root cause chi dia ngai to kha poi mo in chen azo a hong ki thang khyak chang a kha ai le anu me ya ma pasan ya me he ko video blog chi di along te ke ki phat na dia ala ya ai ki le bang intention ne a pyak so na chi kha um di ne o a wai nào bóng tê chỉ mấy đi hay thi lên chỉ ấy lần tê bằng hay dàn lắm school là counseling các bạn họ nào mà yên khá cụ problem không thì bằng phải cái chứ bằng là problem gì chứ hay là khá xịn hay là không hiệp cái bằng phải ai để bằng gì chỉ cần điền một bạc họ lôi lấy hơn kiến trang khá tắm rồi khá social media hay to relationship mà lại rồi này chỉ khoảng ngày dòng tiệt sụp hệ na đi ex tiệt sụp hệ na đi khát to nào lim khó kỳ lão màu Instagram không post chỉ không chỉ tắm loa that means culprit chú bác mày nó trên phone khá hi tàng về rồi còn mà hiện nó phải là culprit phone luôn chả khác thì smartphone phone là instrument hi chỉ một cái chứ culprit khác thì Dera lalam gen morality kha yeah the choice of word why na immorality kha down break down ai ya ke down tai chu why zaka hiya kha como escape hello ai chi ut kai chu dai to ke saya kha como escape hello mule pale escape hello सब तो हमने इसके हो जाएगा इस सोसाइटी वाला तो यही प्रॉब्लम सुसाइड चीज़ का सब तो हमें बंगा ही थे तो ही लल हुनिया और बंगा अच्छी तो हमने वहाँ ही थे चीखा ये अलग थे लोग तो ये गेम खेले थे ऊट खेले थे ये फूट तो these are a kind of new social evils on hiton mo tuai tua tu te khom kha internet tung to la i sex tung tang khom bang ai ke sexual immorality chi yama wai khom bang new social evil on hiton a chi de wai new social evil te mo bang chi face di bang chi dan pan la di tuai pan la dan le yai immoral back morality chi yama ya i ngai tua na ngai sam nai chi ma ngai tua na hon pa sam empathy poisak lo na chi poisak lo na holom pe mo bang chi bang a hon ma ya bang chi bang pan la le la adia kina waya pan la tu ya i ngai tua khen khat bang sab tua me na mo kwa na bang chi bang hon play hen na mo ai kila tu le la bang chi bang ana se dantin effective zoloma itavi o ichile le sab to min khama ki muda na kha vi dong le chu poisa lo ngai nam lo poisa lo ten ma azia chu to ki khai lum ma those who have committed suicide te kha a Sunday school now pang Sunday school now pang ai ki church member ma a ki khom phalo do hi ko pa le pa anu le pa ki khom hoi tin quan him e chu ma kha hoi zia ka sab to min kha ut lo wa rol la ngai di ma ka thei khel kia le a kuma tu thei lo he le bang kum bang za ya pai ta ko a kha yai ki khai lum te ko kha na ki ngai sak lo ma he de to kha hiai a zia chu bang zia
this is something which the church as a church can condemn เมื่อเขียนหนาหินจินแล้วก็ตัวทัดหนาเมื่อหินเสียก็ค่ะ condemn หินจินอีกค่ะไว้ที่เด็ดตัวค่ะบางจากคนหูอีจีอะไรค่ะอามิสีเปลี่ยนที่นอนหลวงค่ะอามิสีอินควันเตะเมื่อค่ะไว้ as a caregiver ด้านน่ะค่ะอีห้องมันที่สมัยเที่ยงเมื่อค่ะ yes ไว้ที่ดินจินไว้จะค่ะเฮียเดี๋ยวจะกันดังประเทศกันมีกี่เรื่อง South Korea ที่เกี่ยวกับค่ะ South Korea ค่ะ OECD countries ส่งถุงเล็กถุงเตี้ยละค่ะ suicide สามมาเปลี่ยนเมื่อค่ะส่ง10.4 ของกิจเมื่อ2015นะคะตัวอามาวะค่ะ31นี่เลยเมื่อ2010-11ของค่ะSouth Korea ที่ค่ะอามาวค่ะ Christian ตั้งยี่อมเมื่ออาบุปีฮิกิเลยเพราะฉะนั้นอามาวค่ะบางเจ้าหน้าที่ไว้จ่าเลยค่ะอามาวค่ะเฮียค่ะ it's something which as a church Korean เต็นค่ะ they condemn as a sin suicide ค่ะ more as a sin but recently they have shifted its focus to prevention เมื่อเพราะค่ะเขียนหน้าเป็นค่ะเขียนหน้าให้นอนกี่จิวฮิปะกว่าเราอยู่เห็นเลย but they have shifted their focus to prevention อาจจะจุดignore ทิ้งนอนลงมาอาจจะจุดลุงเกียงนานัสลวะอาจจะดีค่ะจุดวันเย็นพนนเกย์วันเย็นทักเกย์นี่เห็นเลยให้เป็นน้องหิจางค่ะอาการโซลการิเลปันนัสตะกาลาเพราะค่ะorganization ของนี่ให้ prevention organization ของนี่อมลดเต็มมาเห็นเลยพัดวางโซโล่เพราะฉะนั้นสัปดาห์เต็มค่ะ2000บางทีก็เดือน2011เฮียค่ะเฮียสัปดาห์เฮลตูเรียนปีเด็กที่ห้องที่หอมนาวค่ะเฮียค่ะอีเอ็ดกอลง่ายฮีเจ้าค่ะคนทุบปูกูมาคุณจิมาบางค่ะอี1994ละทีนี้อินเดียเนี่ย Supreme Court ทุตันนักค่ะเฮียfail attempt ค่ะเมื่อมีที่ท่านส่งเจ้าค่ะไว้ที่ค่ะที่จะเรียนเมื่อ a person attempting suicide needs psychiatric treatment instead of being treated as a criminal เมื่อเฮียIndian Supreme Court เองเขาเห็นทุกท่านน่ะคนบอกเจ้าค่ะสับตัวเดียวตั้งปีบ่อยตั้งปีห้ากี่ปีบางค่ะสับตัวเดียวเขาบ่อยบ่อยจะก็บางเฮียเป็นค่ะเฮียเขียนหน้าเฮียcondemn sin เป็นค่ะ legalizing it เมื่อค่ะเขียนหน้าที่นอนลงห้องล่างคดีจีขันลาวอยู่เมื่อเราเรียนเราหวังบ้าเมื่อก็จะค่ะที่เราจุห้องกี่เข่งตาพออินตัวงี้เราเป็นค่ะตัวห้องกี่ตัวพอจะค่ะเอียดดานเบียงกินนี่นั่นเลยที่เขียนหน้าที่มาปล่อยรถเต็มที่เลี้ยงไว้จีเสียกันค่ะอีวักเทยโมโบล่ะสับตัวค่อยจะเสียลอยที่จีเทยจุยนอนลอยจุอาเสียจุอีคนเสียตายหิจังอ่ะเมื่ออีกองคับตัวของอมตายหิ misconception เขียนคับสับตัวมาอมเหียก็เทยจุยิงดูดิกตะค่ะอดีตเปรสเทียมจีค่ะเมื่ออีโดนเอาบางทียามาเห็นเลยอี yesเกี่ยโดนอาจจะเป็นresponding yes เมื่ออาเซียค่ะบางอามาค่ะเกี่ยค่ะนังค่ะยิงดูอันนั้นเปียงค่ะเจสุดีดานะฮิมุดฮิเลเล่ลุงเกตเฮอาจจะต้องมีก็หินเสียกันเมื่อ the same way ก็ฮิตังที่ก็ดำโหลดเทก็ตักษาดำโหลดเทบางค่ะลุงเกตเฮเมื่อฮิเล advantage สุดที่นี่กันยิงอาเซียสุไปยินนาทุนนาเป็นค่ะเมื่อมีดังคริสเตียนโลเตียนค่ะยินนาดีโลเตียนค่ะอีอัตายนาทีโลเป็นค่ะคนบางปีที่ยี่เกเจสุกยังในที่ก็หินเสียก็จะ advantage นี่ฮิเลกิเลลุงเกตเฮก็หินเมื่อไปบักกินขายลูกตันเปลี่ยนจุอีกว่าบางทีเรียนสักเทค่ะเมื่อเพราะจะแบบค่ะเบียกินี่นั่นเลยจุปัญหาใหม่ค่ะเฮียก็สับตัวมันดีเลยฮักสับจีก็สับชนีเพราะจะsinนี่จีเลยsinทุกข์อะไรอ่ะวันนั้นมาไกลเดียมจีขัดทำอะไรเด่นจีมั้งคอยเป็นตัวสับตัวมันเลยเกินเท่าไหร่ชุดแกคอยเป็นเขาหุ่นจิมก็ตันเลย
sin a hi a chi thailo nadu azia om kia sin a hi or sin a hi ke cha declaration abol ke ta le mo hiai kha atom sa thek na ja kha sab to min pan la thek ne hi chi kha hi chi ma ba azong le how ki dei dam zia morality down zia social fabric down zia taga tam zia chi te hi le hiai te impact ka bearable both in it is abdomina banga hi the to hi te sana banga effective zo hi the Yesu na mi dam tiên ha mi chi dam tiên kha doctor pon bo kwa dam lo tiên na chi da na kha khe ja kha sap tua min kha bol dang ting sa na kha ma ai ki le mi dang ting sa na tu hia ya kha i kha te khot dam na ma pa him na pien kun ding na bol hoi na hi ja ka kha sap tua min chu proactive pain ma ro la la ngai ma fine tu ya kha ki prepare lo ma ya an ga de ki de ne i ba ka hi the bang china ma bang ja he pan la to di kho ta mu ye chen na sab ka mom na kum za ba bang ni ta gospel center ni bang ki lo the ta mo hu chi kom ka la sab to men leng na pi ta ka sab to leng on ha ti na i la ki chen na 98% pure i christian thi he chu hu chi kom ka la why sab to presence leng na pi ta ka society om i kho ta ma bi na pi na i chi bang i la ka tu tai chu a chi le why sab to men i rol e pathian thu ge na ya mai ke kha mang tham te man na dik tu ko ka ya mai ke ta ka mi tha ti kai na mo i ding bang hi kha zo lo i na ja ka chi bang hon tu ngai do chi ngai dan bang hon pya pya mo hong tung ai de o he lo hong tung ai i hong tu ai hi chi mai lu mo a chi ho chi bang ai le tua i kiet kik na thak dan na mo ki bol di sab twam ni le hi ve kwa nang le na ya ke le ke ya sab twam kiet kik na dan na as a church member bangai na hi kha lu bangai ina le king wa lam pang khana je na is gen kon de society a kha thil khat hi khelu thil ni kon je dia a thwa to le pang ka hi je na kha ken kha he kha na phi wa self righteousness ji changa ke ka dik nang na mo ki ji na pien khai mai yin chin oi za cha khat chu ki judgmental lo ma mai chin what self righteousness to judgmental attitude in a kha i society u abol sanga hi se zo in kana mo for example kham the hi devang ki la lut khol lo hi yo sap to men a to ma ta ai cha ki ngai sa khol lo la i ama kha mo to ma ki koi mo zu don te kham the hi te ki zwa te ai ki le bang lo teng sin i ji te khel na hi i ji te kha a ki gam la thanga ama circumstances cha ta le jin nang la lo ton liam ji kha for example ama in song ama ana kho sak dan ton pasal khana mo sak ta mo kham thei hi chin ai le ama kha kham thei hi chi bang le a reason som di bio ama kining kitel hiam hin khwa a ape inong lo zia khiam ai ke le along te influence ya khia ai ke le bang hiam om di be ai le mi i ba dem pe lin kha ai voi kham thei hi hong te aboi boi na tu ta na ai rehab center te Lamka ma ki haw le rehab center a khat ba omin hong pot khia hoi in bang tan hiam chau dai ai le ke su zel bang chi da he khong bang le problem rehab center a bang ai ni wi chi le pathian thwa ki thu hi li ve wai ai le ama kha thei siam phot in wai changa ki force a ki hai ki gum tul chi zen dia ki gum tul lo in amao thei siam phot le ha thei siam hi chu kwa ma ut lo ke om lo ven mo
non thấy xem mà na kipa hỏi chỉ chút thì kipa hỏi với miền thấy xem bên này lệ khám thấy thế rồi đòn thế cái gì thế bằng lâu tình bút thế thấy xem hiểu bút tuam chỉ có nghe chỉ cái đòn điều mà situation mà tập tục không kịp hay là năng liên hôn kịp gọi gì lệ năng liên là giống toàn đẹp mà sao lệ hoàng rồi thấy này chỉ bút đàn cái chút hoàng rồi thấy với cái judge bay lo hàng là mi cái toàn bol cả chỉ là lút lệ hàng sập toàn ghế này hiện ra là sập toàn một quá sập toàn tên lệ khám thấy thế quái rồi chỉ bol lowin thấy xem lệ hàng Christian in sunga khang to hi ja takwa kha ilung sim takwa li pathian ni ngai hau ke ne na na kamu da na chia thi veo ye ne kha chu kon comment zo le non gen dik kasama ma azia kha en kha hiel na to mi hiel pa ki hiel lo a hiel na to a mi hiel pa ki khom i ka hon hiel changa ke mi hiel pa pen ka hiel na to hon an berin la ke thi no lo wai ka hiel na pen ke et sta na den wine kha i to judgment ke chi i thu khen nai chi dia ma i mo pai nai chi bang le chu a biblical point of view in an level it is of course we should do as a Christian mo hiel na pen hiel na hi chi the we chu in le wai mi hiel pa to a hiel na hiel the mai atam zo a hi hiel pen mi hiel pa pen kha mi nga hi cha ke se blon chu wai a hiel na akhir na to kimu pai det ko ami pen kimu no lo wai pen ta ga chu hi na na ka to khep na a hi chi chumo a hi ke chi dan dile bible cha iwa gen dile om ken asiam pe ne mo hol ken mo koi sa ka khep na hi chi le de ilum simin thai ni I kama pot ke he chỉ hút cái chút cái khai luôn hết là hi nó luôn xin tao nào mẹ mò nó cắm vào bột kia cái khai luôn và tiền cái nào quay và tiền sẽ luôn và thì xem liệt trên quay ra cả cái ministry toàn vel đã nằm ngủ cái chỗ tu ta là lẽ na về nãy lâu đấy mới thấy sắp toàn tiền mò thì lẽ ministry dedicated ministry of reforming and restoring the destitute and the rejected why ministry mai chứ ta là các con nghiền luôn do chú why apoi mo dan chú cái mental health pen hi reality a hi chi kha sam to min accept le dena ulian gen dan dewa I hi Christian ka hi ja ka ken lung gim na nei lo di ka hiam ki ngai sing ei lo di ka hiam tham je su bang le hi lung khama si de ke no chu ei noi I gen dan wa chu ton lung gim khat mu le le aha ki dem pa so mo as kon na thok pi lo chi le a hun nak la ya hu chi lo di ya nang hat pen bang ki chi suk mo ha ti ling ka hi chi di ya chi aman om dong ki le na ngai to na na nei lo di yo ha ja ka sap to min kha hai to nang chi da de ministry mo ai ke le a branch khat nei hen nan hai I chi chang a mi zong mi gen thei te kya hi lo we ai le I accept bu khat generally accept bu khat kha lung sim gim na nei lo cái che tai chu ki om lo ki chi ven mo le ai le kwai chi I hi wa le ai le ki ye nei chu mo lung gim na boi na nei lo kwa ma ki om lo chi chu ki accept dia me chu ai le kwai I accept wa le ai le I vek wa kwai nei phun nei mo circumstances I hin khwa adin mun te thil to ate dung zu ya kwai nei I le kwai ni chiang a banga mi hing ten I poi mo kha thong pa ya hong thu hil to di zo lo khát hong pa Bible cha hong gen khom di lo in chin khát hong pa ya hong thuak pi di voi en poi mo cái nó cái nó khát check chu I dilemma SSPP YPA game
dedicated full time the counselor di omlo di hi chumo fun ne omlo che okay sabtom context lano lekha banga sabtom objectively unpaid chin mai to le biakin mi sam get ki khop thai na lam mo a hi ke le hoya khamang thang di kha koya poi mo so khai pe kha if we ask ourselves this question koya poi mo so why dan in le kha it is worth and high time we have a dedicated ministry sab tom khat po bo hi mo question non lo dedicated ministry Kaya kamu mungkin kamu dah, mungkin Bible lah the parable of the lost sheep, belamang parable lah itu. Belamang parable lah Yesus ini songkwa lakwa te manusia itu, amang kat masong ni picture depiction kan kat abang so zana masong ni. Vậy kha Giêsu adia kha songko na kwa kha poi mo lo hi lo ấy Giêsu adia kha songko na kwa pen kha poi mo but then 99 were safe boundaries na ấy they were safe inside within the fold hilale khat pen among pen kha outside the boundary so aman chu hai songko na kwa te kha within the fold hinchen ama kha ano home deal ano safe deal wa hi chi ano ki hasot to deal mo why ka risk and sen khat pen ba so ni mo to 8 pen ka we are confined to 99 itil hi teng ka all biakin sabang activity teng ka 99 exclusive 99 ka ki om khat pen ka ki ngai sak la khat pen ka outside apoi na itsi ka na ka ki hi lo hi le ki lo me chi bi jing chat ki chi ba so like I think it is time that pathian Jesu in apoi mo ngai lung zo ya ka it is time for us to go and leave this 99 leave this 99 not to themselves but ama ola mga kita udah kena safe tahu itu safety for lah, ben kan safe bin kau dia, why sabtu ama dia, kan why kat ben apa zonghun kita hi, bang jadi bang jadi hi, then how, the question is how, to i pastor de sabtu aku pate, to inlam kat besun ni paisi hang aku fel tewi de, kipa pi hoy, hilale pastor de activity dia kau iya tak nak pass log, car thak log, set na thak log, ahi lawa le now bang in thak log, so many things, birthday log, 60 birthday, 80 birthday, whatever, kipa pi hoa, kipa pi kenge si na hilo, hilale awai dia ka si mga safety for lah dia itu, hun teng ka safety for lah ka kisang mo kay be, why hilo then how, kan si tu we don't have to neglect this 99 tun ki khop tok sia nga kha thai isa poi mo te kha ahon maybe some area yam ahi lawale on the side yam ko yam pastor te sap to pate na thum pi ngai te ki ba pi ngai te hun zang he ministry time thai te a ding na then adang te kha it is time to go out for that one who is not in the fold. It is time to reach out. It is time to reach out. So, and reach out is not like the first day pastor ada ka baho nang ki hom lo sana. Hong ki hom na kon wen lai so. Hong ki hom na ki hom lo wale nang kami hian na hi na ten nanusia ti bachi lo din. To reach one person amasa ka ki pot pi ngai phodai mo Ami pian ni ami ka pastor pa connection ngai relationship ngai rapo ngai relationship ngai apoi mo le
nào có sẽ bị ngài quay một là anh không có vấn đề bị ngài mà không lại không có một nên không còn mà không bằng hem bắt theo thu gen hết là qua cái bột bị không ngài mấy thế hệ chung và hỏi tôi cái sao nghe đó là giờ này nó nghe thì self-righteous judgmental to ministry to again ka misplaced priority không sẽ cả thầy khác cả thầy là chú thì có mà blame là lấy lòng mà thì có new bazaar una marte papi kha minis satwam na sem chu idea or self propel le mai thei mo microphone to new bazaar lut na bula kha pathan thu ge na din je i ngai le ngai khen cha la le play kai lu cha thuan gen je mo amai e en omlo i he cha ki en chung ro he sao nó mới mo ki chi e bang le ka pa le kha a hai e swai chu da mo ka mo why kha on hon hit kha i priority u kha i ne che misplace om zek a hi chi lo thai lo kha to me why da na khamang thang poi mo zo hi ki chi a chu i ministry field kha new bazaar bang hi ki lo non gen nếu có chút ai sắp tuần chỉ tuần lục sắp tuần es charge cả nằm i cái thứ sai sút nó lại khát bill để nó cái gen tạc sao mà i lại xem thua cái gen hiện mà tai san là but mi hiện thì dùng cái mấy chữ gì sút hiện mà tai san chỉ là mình mi hiện dùng cái chút what cái bill mi hiện thì bây giờ cái bill hiện nó hụt muốn là như vậy luôn bằng cái tên là new bazaar ít thì sao mà nói chứ pastor khát new bazaar là mi ta khát thì na mi khát nol kan luôn mòเลยmò mi khát to engagement này luôn a church kia lo a member of the church in the no what I'm saying is it is time to change that thinking it is time for the pastors to go to the field new bazaar so là không ăn vật được rồi ta thì một cái sao awai cái ngày chính mà immental condition không cả tuân bằng gen tiền năng cả awai bằng và root thì tầm buộc lệ izat sebenarnya là không cả pastor palen chân biar kinh nghiệm một tí tam biết ta kena là bằng hạt đấy chứ mà why attitude bên khác understanding then ai chỉ hiểu mà có mi hiểu thế rồi hiểu mà khi bạn tai hiểu lệ mà mi hiểu thế kia và root why cái concept thầy cô gặp mà giờ kia ai kia thầy ghé qua why misconception pen clarification pia cô lâu giờ cả mà convenience approach này yêu giờ quý ya chỉ cả bằng liền nông cái này toàn mà why tung tăng luôn nhá cái thằng ghé luôn này ya cái đó khi mình nói ghé pen mà cái priority pen khá mà cái này xong qua tiền pen khá thì cái gì là coi anniversary của anh kiaว่าtao bớt đi tất cả đi thôi mà thì em lấy thôi em lấy cái sắm sét thì là pastoring khá thì cái gì là cái tiền pen khá thìค่ะพอที่ตาจะน้องจีคอมเนี่ยไอ้เกี่ยวประเทศนี้ส่วนน้องจีคอมเดียวพอจะได้จีคอมโตเป็นนักคนทุ่มสังจีที่ตะเล่มาอันนี้อันนี้ก็เลยมีเด็กตีนน้องก็ตัวคนเดียวหลายเราเด็กนั่นส่วนมีเด็กตีนครับบอกอามันปวดที่ปวดจะกิสที่เนี่ยเดี๋ยวจะปวดที่จุดที่เลยอามันค่ะอากอลิงจีอ่ะมาเฮียค่ะคอยจะก้นจีเสียค่ะอีกว่าอีกค่ะของที่คนที่เราที่ออนหมดเลยตั้มเสียค่ะที่จีนคนแต่ละเด็กเสียงสักอะไรค่ะเมื่อว่าที่เสียงเราเปลี่ยนมาดูเมื่อว่าจะค่ะใหญ่อีเบียกินค่ะเสียงกีตาร์ค่ะคนเสียงค่ะดีจริงๆว่าจะค่ะเบียกินค่ะเบียกินเป็นค่ะบางใจเสียเลยค่ะมีนะอาคนหมู่ตาหนุ่มของตัวมีไว้บางพาสตัวอมน้ำมันเตะไว้บางอุสับอุปาอมน้ำมันเตะค่ะเฮียลาเมดเนโลเตียเดียค่ะเบลดิเนโลเตียเดียค่ะกาซับดิไว้กาลาเมดดิกาโลมดิคนนักเขียนตัวลูกออกมาฮีจีค่ะไว้เมสเซจเดียวก่อนเวกันตัวค่ะอี back of the mind ค่ะ resource constraint in คน constraint หรอบ้างไหมสมมติว่าฮีpastor โตมาฮีที่เล็ก priority อมนักเลยมั้ง if there are อย่างนั้นใช่ไหม let us accept this is the truth and this is the reality มั้งไอ้ suicide ค่ะ
a society kha hon lok ta hi hiam hi mai ta hi chi ipom mai ta chu ipom ke le kom non ta chu ipom mai ta mai ke mo ipom ko no nai why ka ipom cha ma kha toi ke ni le kha chu hong le luat mai na ale lo le ta mai the mo hu cha priority hong dik na ale hi sab tom teng teng hi mo separate dedicated mission om he hoya train pastor ya preacher ya deacon ya mo why lam him di om he let the resource be diverted to this mo why chu sab tom ka yakin building khalam thak di pen kum bang ha na mai he hiya ma soalam hoya sumjat di teng halo lut jackpot mai he ichi theu bang le hong mai the hiya khamo ka back in wa tua kasat ma ma khat tangwal khat mo tangwal ka cheta pa pi ta mo wai pa in again ama kha Darjeeling te cho la siam ma aman se ke kha la siam la ka me le ho yin sin wai sa ka kha I was involved in drugs women mo and everything mo ka hin kwa ka slide then in navy nagara mo navy te so ta Mumbai amo ai la ka be dong new year ni ta ke na I was lost in the mga drunk mo bang ma thai lo na the BBC bang make up pictures ka ki khop na pen mo ho ya ka valuta la ka New Year midnight service ke ni mo. For the first time in my life, I see people happy and enjoying without being drunk. Ama adia, and then a pastor, assistant pastor, panka, ana hope intin, ana ko intin. That was the turning point for him. Mo, so ate le butsing yan ito. They have a soul, and the soul penin ka patian amo ma ka wa ito. Drugs hit come take it, pornography hit, whatever, more. Then amo ka mikya nila onsen, they're searching for the resting place. A resting place pen ka sabto patyanin mo. Away di dinmun ka environment ka nga is. To it's a baydong day na a baydong lai ta kina. Agithat dikte na why ma ina pastor baga gamong thei di chi kasi ba nga ka pastor ba mission field pen ka it is not necessary that ni tenga ka me ahot dam ni chi na ilo mo a trigger pen ka but then relationship building showing that you are open mo I am available chi pen message ka nga i chi what I feel is that is something we need to cultivate to new bazar puklum de ma bang khat pa ka ma zo he chi en jin hwa ya na mo jin again sia de lam hi lo na bang chi sia ni na mo one day bang chi sia ni hai mun hai wang su ang lu dem si pe mo focus hi le mo ka chi I mean I think that is time for us to time for the church mo as a whole to look in that times mo hak sat ni mi khat hak sat ni ma ma ina is ke kha as a youth leader, la porin ka tuai yam, ahi dawa le mi khat ke kya ka thu hong yen ut pa adin hong ka nei so yam, priority choose di la koi ka ten so yam, ma Christmas adi la poi mo ahi, ma I mean that is a higher priority ahi ya, ahi dawa le mi khat su kham khat yam, kham thei bo khat yam, hun ka pe so yam, ma ai sa mi khat bei dong ma hi han la hi le, hut chen hon approach ngam ya. I think these are the questions. Hard questions. Here, biakina a stress hit la ya ka the chu ka za khak ma source ma pa ta ka za khat chu EBC a ge tare EBC a kha kum som li sa na pang so kum som li wai lam kha 80+% of the population ma zala ka som gyat kha sana tamzo kha kum som li wai la be ma kuchi hi ya EBC population kuchi da hi a de chu saptom dang dang te le a hi ki wai ma za chu I khosak dan
khó khăn gì chẳng mà ha hút chi population hút chi vậy đấy sắp toàn tia để kiệt nó để hồi mà để cái dân chú ý kiến qua mà nè ý cái thể lộ chú tu nia nào bằng thế tu này tuổi lại thì khá dính chăng à ý hiểu tu đi thế hi chỉ mà ý nụ lệ ba tiền à ý pi bù tiền à ý làm việc biển khá nào bằng thế hong khăm đi cái hiện nà thế cái sĩ nà thế mà xem nà thế ý đâu kia lệ mà hoài biển bằng chỉ đâu à chỉ biển khá kiệt nó để khá khát cái đấy chú hút chỉ đàn à xóm lì nói lắm thế chú tuổi lại youth ministry ahi kia le child ministry non hwa ba koi tale ma bia kin tia ni na dekhira dia kha emission school teun kha hai ti kum hai hoi lam teun hwa ahi kia le sunday school te ma ahi kia le itwai lai ti kha khu che hi le isap tom budget a kha en tale hiai for more than 80% of the population te budget kwai te khan tok na dia i budget u kha bang za hi do chi kha the thei bu he le i kha ka thei ki a mo he kha bang za hi do chi kha tu ya tu ken thei lo thei het lo i hi le sap tuam tin kha ina kiet na dua kha hoi kha poi mo ka sa a zia chu a chi li hai pi but again come on with that then again i priority kha i budget in reflect nature unless your budget reflects you are not serious yes ko hai yin actually hai nào bang tin bang azam di Sunday school ki nei ve ka room khat khelman om lo wa teacher ke le lo ki pe lo wa ichi wa le chu diklotel ma budget sang ngai hello ve Sunday school ani ba ye ta le chu ma maybe the same thing for the schools ma mission school ti ali alo chi lo kha hile hia ya kha hoi za kha azat ni thei khol lo hi khang zen ale training program kha bang za izang him ma how train our teachers ma Sunday school teacher ya school teacher ya mission school teacher te kha ma hoi kha I train kia le mi in kha ka zang ni lo ma kan sin lo chu ken thei lo ki chu ma hoi za kha ka thei lo kan ni lo kha ken bang jam ni ba pe son di na bang ti bang ja ba yu di ilaka I yai mental health lampang tu kisai bang mo siam na nei le om ta ba na psychiatrist lampang khong le counselor bang ki nei tu mo school kan ka train counselor nei chu a chi le wai to training context a workshop and training context a why te to bang chira na I easy zo de ela context mo sum tampi be na le lo hum tampi be na le lo why te to bang a school in counselor nei te to church na sim sap to makai te yam to ai ke le iko ta nga hon makai ta pi YP samsung ko pin chitalo ko anaki kai why to a training anaki piak to dan lampi ko mu the ya mai ke ngai to nai nei kha ko mi why to ka ni la ka bang la na counseling center bang na ma why bana core community organization for rehabilitation chi bang hon din ya ma which bana private school to am le train counselor na hire ta chu why te ba ilaka existing resource ni ba why te zan na sab to am to philanthropic organization te to school te ki kai ko na bang chi bang ko le ma cái khi cái làm kia mình là thêm biết cái không ăn khom lo zo đi vọn cho hiểu rồi mà chỉ mà bạn không khi mani le mani si không tâm lo mà cái chẳng mà thì wake up hunta hoài sẽ cả hoài khát kia rồi đi cái mà xin tham à lại cái tiếng mình sắp tới mình budget allocation to board về cái này là board không thâu đi mà school tên lệ class 10 first division class 12 first division bằng dạng chỉ kia khá focus không hi cái thế nó cũng không tung bạc không thế hút chỉ mà bằng meritorious award kia SSP pin a people bằng thế adang lam mà vài bằng là gì hoài sẽ cả affect cả không bằng không similarly YPA bằng thế YPA cho mình xin vui đi ok mình xin vui tâm hi là bắt YPA ki pa để làm tuần wow why chứ
hoi zaka synergy ngai teng kha i chini ilai siang tho to le ki tua humanity to le ki tua mo i hoi eat na hoi non khai khoma pang khom ngai chu ken kana mu dan kana bel dan an chu bia in sab tom khat aki phu khya di le chu apoi bo pe chu pastor hi ye mo le pastor rom lo sab tom ama kya chi khom khol lo hi ve ai le bia kin khat tung khedi sab tom khat a branch yam tung khedi chi le chu pastor rom poi moi chu ai le hoi ki hun sak se hi ve o pastor zo changa committee a local la bang e chaki telin hoi ting ale ki hun sak zel lai ai le isak to mi i khowan ta hi tale ana ji thei i wa le hiai teng kha i pai da no ana hi in chin hiai ba ka bang chi pan lang ti chi ngai to wa le chu tu la ya kha ei lam te ni ngai da no counselor chi bang chu ki thei sia ma lo we counseling chi subject kha iba ele ki zire chu iba ki zir changa khat kyang counseling chi khale salvation to ko khom khapa chin cha dei chu en counseling banga chi ngai lan ina nei pe nu wai bang le dibang ngai counseling kha hot dam na to chong na ki ko hi ve hoi jang ka counselor bang train le hi hollo pyang thak hoi ta ka e pathian nei sa ma sap to ma ki jang khoi le chu counselor le qualify bai a criteria dang hi me mom lo train le hi ton lo ale tu yai I khovelo ki develop lo ta igen sa ma bong globalization I khuto umta I changa khovel gil kom ting news la instantly ki thei kuchia information ki ha lo ta in igen khwating de ulen hek dang lam ta ai changa kha ai le tu a chu suicide I batekel na dia kha ai I mental health le kha alo thei lo wa ngai poi mo ngai chin ale ai tekel thei di chu any pastor in a hit he holduan any upa in a hit he holduan why ka ngai dan le hoi ka sak dan ki personal opinion I am accountable for what I said now gen di ka hi pen kha pastor te hian upa te hi le apoi mo chile hang counselor train khat le ni ki pan ai le wai te bang le la lut siam le hang pan amau pan pi di tu ma e voi in ave na wa pi hiam mo ai Mumbai context bang en ta le ma church kha mi te chibai ni sing tang mi ki khom na khata na ta me chu ZCF ma EBC ma KWSA tampi ki o me chu ai le wai te in kha pastor nei cha thi le o ai le Mumbai yong om cha wa sing tang mi ai za ki om kho min chin ai le en ei la kalia na tung lo boy mo suicide na to khalo ve wai ai le hiai lai in kha wai suicide to ak te pi nin kha ma kha a om piu khat le nin thei doi voi ai pi de dan thei to an lo voi voi mo le ai lost chin wai zer kha sap to min kha hi jami hiai counseling khong bang le train din poi mo ai chi le sol ki le mi ana hi te for example pastor te le bible amau le mau ki zeroi chu amau le mau ki finance chin atop janga sap to min pastor la na dia exam yam bang yam on hi janga amau le ki candidate wa sap to min ana la hi mai mo le wai dan in sap to min bang counselor bang le every church in khat nei le hoi no lo di ha china why budget chi budget ja ka iki thei lo lem sak ja kwa ave di le hi tuan no why deny more ai le athu tak pien kha hi a hi chi in a hi lo asuka to igen to iswal lam tam le a hi penin on wa khum lo ta hi ja ma hi ai le cha en liam zel di ya ifa hi di dan bang chi sang chu I thei o ma hi niu I sol to aniu ki ha sot niu chi to nang yen bang chu hoi ma le ver point jam so synergy dan again mo hoi kha sab to in counselor han ni
tại chứ mà sắp tuần khai society khác alian pin Christian 98% hi chang mo 100% le mai the why school in ani zoki le sab tomin counselor ani ane sab tom counselor ka school counselor le the similarly SSPP Lamka school thing tuma tan hiam influence ni a dictate ya gangster dictate the pyagan ahi ki le for the good cause more influence है moral suasion होती है SSP में मायने fun अब क्या ले तो mobilize है लाये ये priority हो हम ही नहीं है तो ही थे लो हम लोग còn đến rồi sắp tuần kia này dân YP kia này dân Samsung Poppy Ame này chứ mà social fabric mà structure cả vậy cả church member देखा YPM member ले ही YPM member SSPP member देखा ले church member ये church का the pinnacle mà अथुमा वही लगा का तू ना Samsung Poppy देखा Samsung ना लम्हा ही जागा का focus to for example studies कौन ही उन्हें ना data crunching उम्ज़े हैं ना mà for example like drop out बंसा उम्मा है meritorious is good. Data keeping on how many are in the civil service and how many are in bank is very good. Yes. Why lo na to na a drop out te laka to orphanage bangza here. Ahi lo wale orphan bangza here. Ma no or missy reason of drop out. Yes, for example missing te bangza kasia age profile banga. Ma to social media WhatsApp phong nga mahilawan Facebook phong nga latsa nga natun suicide te bang case analysis study si phong mo nang dia tong khatsik kon makulay kolok kon gen lak why te kha why information kha YPA to church ina asat di ma church ina asat di why dana kha member kha he bagay so integratedly they can function together more from all angles more si open as actual church in her information point more the information her Samson Paul P in betay more he take more to student the class 9 class 10 ahi lawale 11 12 the project assignment pyak thei it can be part of the curriculum more lailam kenga na bang bangsa uma I mean something survey mo thei more so it will be a good exposure also and then data more then YPA as the social wing more YPA it is very good counseling on the counselor on the more till we reach then YPA can be the resource in the interim more remember that so some awareness and then that training so workshop is here seminar is here full fledged till such time iveka mga stabilize synergy begin te lu khaba hitida panle information is power baka information ne ting kha ki share ta i tuna hiai sample survey hiam khat ma vahi ja kha kaza khat kha mi khatina hi kha numeila ka kha song book le nga 65% coin kha suicide kha anangai to angi ma so pasal dia kha numitia sa sang zo dem ma pa ja kha he kha na kom lo tel ma pa ja he kha just hai ta suicide ge hi ja ka hai to ki sa information hi ta le kha pa ja kha he information pin kha hon ki share hi ta le kha in next step di ma Song of Solomon kha gets the little foxes before they destroy the vine ji ha ma baka he little foxes te kha ahuna ma hoi great kwana hi sian mau kha I khop khya ngai chu hoi ja kha to he tulaya Lamka kha a potential ma kha undercurrent ha ta pai kha I new lai dan hinon lo nào bằng tin khá amau teenage tin khá amau world view ni tao mà và ấy thì xem lại đó là khá hiai
Bible pen kha hiai sa kwa Christian kiti pen kha this is the absolute authority ti kha pom non lo wi ma hey adang avatir zo lo ti li tuan ba ki le hi le ethics yam dan do question ta wi tu ma bang za ta ei pom diu chu hi aziam kha basic style na ma ba ka ngai ta ji khoi ja kha u lo zia ki lo kha homosexual kha ma I think it's quite rampant. Okay, I can't tell the number. Why did you same-sex marriage? Maybe they have not surfaced out. Why did here the information being a good one take one low into as a honey to key hanga, me tom to key hanga, here think luck home in a mer. To have social organization, Tena, he is up one, Tena, sub one. To nukim let Nulian Hong game mabana training. Mo information mo the flow of information and sharing mo actually the white mo how do we put together all this together mo in this triangle frame of philanthropic organization, school and church mo tunya ki holim na pen I subcommittee achin ke chi ya mizoram na ai ke philanthropic organization imwan mama imin lo YPA te ya ai ke siam simple pite ya chin no le siam lo I chi zoram na thilwa tam pia na lai wa ikigin da lo pia I society on ki he self new social evils it authority da nu lian hon yen te bang gay chi te bang homosexual chi te bang le no to di wai ko ga yai institute on ten bang chi bang pan la hom dia chi ngai khong na yon ge na hi a hit chi bang la to ko mi sak le ngai to na pe na yai ki ho na tong to na local resource mobilize na mo subcom te philanthropic school na khota mi na ngai to na pe the lem chi I king na re la meta hiya tu nya on pai ko ai holding nan tel teng tu ki pa thu kon ge na ba na ana ngai khedin ten le non siam taka kon ki holding dau siam taka non na ngai khia chaku kon nge no hi